pevača moje ime je Nikolija Zdravković, za klavirom je Nenad Todorović. Uživajte. Dame i gospodo, hvala što ste nam ukazali čast i došli na otvaranje izložbe likovnih radova u okviru projekta Kroz vranjske sokake sa Baba Zlatom, čiji su idejni tvorci članovi neformalne grupe OEKO iz Vranja. Ciljevi projekta Kroz vranjske sokake sa Baba Zlatom između ostalog su očuvanje tradicije i duha starog Vranja, promocija kulture vranjskog kraja, izvornog govora i običaja kroz dečije umetničko stvaralaštvo, promovisanje lika i dela našeg poznatog književnika i vranjanca Borislava Stankovića i upoznavanje učenika vranjskih osnovnih škola, građana i turista sa njegovim delima na zanimljiv i kreativan način. Sada će nam se predstaviti Natalija Stanković sa recitalom Rabota žensku dušu odmara, autorke Violeta Jović. Moja se mati sa bajle diza, još ne svanulo, još spije petlovi, na nebo sjaji od zvezde niza, a ja još sanjam najslatki snovi. Kad me iz oka dođe mi krivo, što mi san kida, što me snoć budi, dok popolje još spije sve živo i dok po kuće spije drugi ljudi. Dizaj se, ćerko, drva donesi, kuću pometi, oganj nakladi, sej belo brašno, lebac zamesi, iz bunar lavnu vodu izvadi. Još te sa njiva po mate rodim, a ona kako i da ne spava. Ne dremi, mori, ćerko, vreme provodi, uči se dok se ne si odala. Dok si kod mater, budite sunce i mati da te ovoj nauči. Za život moraš da imaš srce, ako ga nemaš, ima se mučiš. Sve krva nećete za mene,
i neće se naspiješ kod muža. Pod grudi će se tuga skameni i dan po dan će svenješ ko ruž. Ako si lenja, će prođeš loše. Milost muža brzo će mine. Sve krve ima da duva po ćoške i da te jede kude god te stigne. Ako si vredna i rano raniš, neće ima što da te kana. Sramotu će se od muku braniš, rabota žensku dušu odmara. Dimitrio Sine Mite. U vokalnoj interpretaciji Nikolije Zdravković, učenice gimnazije Bore Stanković. Večeras ćete videti samo deo projekta koji se odnosi na likovne radove dece iz predškolskih ustanova i osnovnih škola sa teritorije grada Vranja. Svoje utiske o radovima preneće nam i član Komisije za ocenu likovnih radova, akademski slikar Vladimir Ilić. Dobro večer, ovako i sa moje strane, meni je pripala ta čast da u ime emisiji žirija kažem neku reč o ovoj izložbi. Prvo, ovo je fenomenalna manifestacija i projekat koji je prošao očuvanje naše kulturne baštine, a mi kao grad imamo toliko toga da pružimo. To su na najbolji način prikazali naši najmlađi sugrađani mališani koji su u velikom broju se odazvali i poslali svoje radove, tako da je nama bilo i lako i teško i istovremeno izaberemo
lako jer su radovi fenomenalni, a teško jer su fenomenalni. Sada bih zamolila gradsku većnicu za kulturu Neludu Ljubić da nam se obrati i podeli sa nama svoje impresije o projektu i večerašnjoj izložbi. Dobro nam ide ovo putovanje kroz Vranje sa BB Zlatom. Ovo je jedan od projekata koji je na konkursu koji je grad raspisao za projekte iz oblasti kulture dobio podršku komisije. I moram da priznam da mi je zaista drago što je takav bio ishod odluke komisije, jer ovo što večeras ovde vidimo potvrđuje da smo bili u pravu kada smo odlučili da makar i simboličnim iznosom podržimo ovaj projekat. Ovo je i retka prilika kad se u ovoj galeriji okupi ovoliko veliki broj đaka i prosvetnih radnika i njihovih roditelja. Upravo zbog toga ja sad predlažem da mi napravimo jedan dogovor večeras. Da vas bude češće na izložbama, da vas mi češće podržavamo finansijski da realizujete ovakve i bolje projekte. Večerašnjom izložbom započeli smo jednu divnu i inspirativnu šetnju sokacima starog Vranja, a sve u cilju očuvanja tradicije i duha minulih epoha. Još jednom, hvala svima i vidimo se već sutradan, 21. aprila, na književnoj večeri u prostorijama svečane sale gimnazije Bore Stanković. Zašto me budiš u zoru?